Gakunyita ugeni muno mwiroreri witu wa Muthingi TV cihandite wega thaa mugwanja cia miaraho na ni ndoka nigetha tuko tukiaraniria na ningi ngumenyithie uria bururi witu ugitarie ritora kaunjitagwo Muthoni wa Wambugu na tukiambiriria na mohoro maitu no wega ngumenyithie ati ugenda kwaranĩria hamwe na ithuĩ no ũhũthĩre page itu ya wĩra-inĩ na nĩyo @Muthingi TV na no ũhũthĩre yakwa ya Facebook Muthoni wa Wambugu. Ngacoka ngatho nĩ kona inya iria ciumaga hu ona kaunti 47 oro hamwe na aria makirija ya bururi na gakimunyita ugeni oro ringi amemereke na njira imwe kwa imwe kuma Lavington muciĩ munene wa Nairobi na tukiambiriria na mohoro maitu ni ari gukinyaniria mogaruruku oro hamwe na kuhurana na ungumania gucokia mwihoko thiini wa ruhonge rwa uthami oro hamwe na kunyihia mirigo wa maratathi maria makoretwo mari thina munene muno makiria mathina maria makoretwo magikuruhania wethi wa passport niguo muoroto witu na ino ni miario ya minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki hindi ria agucerete wabici-ini ya ruhonge ruru rucini rwa umuthi na niguo gukwa githurima mamwe ma mathina maria marathii na mbere kugumira wabici ino. Na tugithii na mbere ni ati thutha wa ruhonge rwa riera gukorwo rukianirira guku bururi-ini wa Kenya ati ni gutanyitwo gukorwo tukiamukira mbura ya El Nino riu kaunti ya Nairobi ni yambikite mitaratara ya gutigirira ati no muhaka makona njira njega ya gukorwo makiuniriria mai maria magakorwo makiumanaga na mbura ino na uhoro uyu urekereirio ni gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja uria ataririe akiuga ati ningi andu aria maikarite thiini wa nyumba iria itakoragwo na mithingi mirumu ni makona kahinda ga guthamio mbere ya Breno yambiririe oho ni akomithitie na njira nene andu aria makoragwo na kandarathi ya gwaka nyumba o ende magakorwo magiaka nyumba citakinyanirie ikiro. Before we solve a problem, we must understand it. To understand it, we must name its causes clearly and briefly. Our drainage problems have 5 main causes. Firstly, Nairobi has grown and keeps growing quickly. That means we haven't had time to plan buildings as well as we have. So we find not just that the buildings are full, but that even in places where flooding is not expected, we've had collapse of buildings because they're not up to standard. Earlier on, a few months ago, together with Waziri Zak, when we had buildings collapsing in Kiambu County as well as Kasarani, we went together and we had a meeting with the Building Inspectorate and the departments under the Ministry of Lands, and we instructed the Building Inspectorate to conduct a survey of unsafe buildings in Nairobi. We have received the report, and one of the actions we'll take in some be brought back to standard. The ones that are irreparably, structurally in default, we will have to move people during this season.
And we're asking those in the built industry, contractors, developers, please don't cuts. Usijaribu ati unanunua simiti fake ama utumile chuma inafaa to save 200,000 shillings or $1 million, and your entire project of 50 million goes down. Na tukirio riboti niyo igie mbura iria tanyitwo gukorwo ikiura riu arimi kuma mwena wa Mwea ni mathingatitwo na niguo gukorwo makihariria migunda yao gatene na niguo gukagunika na mbura ino itanyitwo gukaura ino ya miunuko ya El Nino. Akiria hindi ya kirugurio gia tabarira ya kuheana irio cukuru-ini wa muthingi wa Mushatha kana Mashanga, DCC wa mbere ya Kianda George athiete na mbere na gutariria kiuga gicigo giki ni kimwe kia iria igumagirwo ni ng'aragu no riu ni hindi arimi gukorwo agana nigetha kugunuka na breno ona ningi gukorwo giteithia irio kana urimi. During difficult times like during droughts, prolonged droughts, we step in as a company because we need to help people and give them something to tide them over until things look up again. We realize that it's been very dry and children are affected and education is equally affected. So the idea is that to bridge that gap and ensure that these children continue with their education, we provide food as a stopgap measure. Yeah. Kuna na upungufu wa mvua. We had some absence in this school. Na watoto membi hawakupata sapa, wanakosa kuhudhuria shule. So this time round vile tumepata ile chakula, we are very much sure that our pupils and students wa JSS wataweza kuhudhuria vizuri, and we are hoping to have 100% student turnout. Ningependa kuhimiza kwamba vile navyojua na imetangazwa kila mahali kwamba huenda kwa wakati huu tutakuwa na mvua ya kutosha, mvua ya kuridhisha. Ningependa kuhimiza kila mmoja yetu aende kwa shamba, atayarishe shamba yake mapema na wapande yale huwa tunajua tukipanda haichukui muda mwingi sana, ili tuweze kupata chakula ya kutosha ya kutusaidia katika familia. Kwa hivyo yetu ni kuhimiza kila moja tuende kwa mashamba, tulime mapema, tutayarishe. Kidogo ninaona kama dalili imeanza kuonekana kwamba huenda tutaanza kuwa na mvua ya kutosha. Kwa hivyo mvua ikianza kunyesha tu hivi mashamba yetu, ili tuweze kupata ya kutusaidia kwa familia. Na arutwo ama university kuma kaunti-ini ya Embu ni maikitie ritana kuri anyiti itemi oro handwe na andu aria mangiko mari no teithio na makiria aria makoragwo na uge munene hari na nigetha gukorwo makinyihanyihia ciiko cia kwiruta muoyo kuri mbeu njithi. Makeri hindi ya mucemanio wa ugima mwega wa meciria muthenya wa umuthi thiini wa kigomano kiria gikunyititwo mbaru gia gutigirira andu ni makorwo makiaraniria hari mathina maria mogagira mbeu njithi na makiria maria macungagirira kwiruta muoyo. Murugamiriri wa arutwo Nicholas Kasanga augite hari na bata wa kurumbuia ugima mwega wa meciria na oho kuga ati umenyo na wagi wa kurwa kwaga umenyo ni mamwe ma maria macungagiriria andu kwiruta muoyo. Tumekuja hapa siku ya leo Chicago ndiposa tukaweza kuwa na mental health walk na pia mental health talk concerning the World Suicide Prevention Day ambayo iko leo. Tukaonelea ni vizuri kama students ambao wametoka Embu County na different universities and colleges from Embu County, we come and sensitize people about ways ama kujikinga ama kuprevent commit suicide, because it has been a rampant issue among youth and also among the middle age people. This is accounting to the data that we na ritajira ya kuhurana na thina wa unyihu oro hamwe
na unyihu kura na njira ya unyihu wa arimu oro hamwe na marigitari thini wa county ya Tana River. Muigiri wa mwena uyu ni mahimbirie kothi na gutigirira kothi ici ni cia mateithia na njira nene ni kugerera mubango wa uria urugamirirwo ni mubunge wa gicigo giki kia Gotsen Ali Wario. Makiria aruto 140 ni mamukirite uteithio wa kuingira thini wa mathukuru na guthoma kothi ici. Utungata wa arimu na arigitani ukoretwo ukunderete mwena uyu na ni kumana na ithama ria aruti a wira na aria kana aria marutaga wira na ti account. Sasa mimi napeana hicho, msikae mbali, nitawaita kesho. Haya, ndio hii cheki yenu ya galani, na nyinyi wakika cheki baba atulisha ashana bena Angalia yule mwalimu wako wa darasa, yule alikufundisha vizuri, vaa viatu yake, uje utusaidie, tuko na shida. Watoto wetu hawafundishi venye inavyotakikana kwa sababu ya upungufu ya walimu. Na wale ambao wako wanaona kazi ni kuchukua na kupeleka kwao. Lakini nyinyi mkiajiriwa hapa, mtamea mzizi hapa. Vijana wetu hawaja training school. Ndio maana kila siku shule za Tana River ziko na shortage ya walimu. Kila siku tangu Kenya ipate uhuru tuko na shortage ya walimu. Ukienda huko Northeastern mambo ni shida ya walimu. Saa hii tuko na harakati ya kusomesha watoto sana. Na tunaona hawa watoto walipelekwa kwenda kusoma college ya walimu, especially watoto wetu huku wa huku. Walimu wa huku sababu walimu wengine si kwao. Mahali inakaa mistuni hawawezi. Lakini hawa wetu wakianzishwa wanaweza kuishi sababu ni nyumbani wanajua. Lakini hawa walimu kutoka bara hawajui huku, wanaona kama ni msitu. Sasa si makosa yao. Naruje tekeria na gitio kinene twabe tuikirio ro hanini amutithiete nitugucokereria tuna mbere kumurika uria bururi witu urengario na ni thutha. Nako kaguru karime gatihana kari muhuru nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia ni wira wa diraga na goko ni nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi.
Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Gividi ne muremi muramati na nie Njoroge na hindi ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no remi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe tugabundithia wigi wa ng'ombe wigi wa nguku wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi hindi ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia uremi tiga Njoroge na umuthe ndirakwira umuthe ni hindi iria uguthomera na kumikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8 Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV withomere wionere na uhige na uremi ririkana gibindi niki muremi muramati. Naga kunyita ugeni ro ringi ni ngatho gukorwo rio mitambo-ini itu ceceni ya Muthingi TV tugithie na mbere na uhoro maitu mathaa 7 ni ati atongoria githomo kuma mwena wa kaunti ya Garissa ni manyitite mbaru ndereti ya gukorwo magikurukia grade ya arutwo aria mangienda gukorwo magithomera kothi cia urutani na cikorwo igicaguragwo kuma grade ya C thiini wa kaunti ino. Atongoria ningi ni macokeirie ngatho atongoria wa bururi ni undu wa gwitikira ndereti ino ikorwo ikihitukio. Gavana wa Garissa Nathi Jama ni hamwe na munene wa kaunti iyo na niwe Zakurein moigete namba ya arutwo aria meyandikithitie kuma Garissa Teachers Training College ni ongererekete na namba 4 na thutha wa kwitukio kwa ndereti ino. Of many years, today we are able to celebrate the fact that many of our boys and girls have now applied to be teachers, to be trained teachers. I'm really impressed, and I must say that I'm happy with the information that I have been given this morning, that from Niaga, about close to other 700 students who have applied to join this college to be trained as teachers. And I must really, take this opportunity, first of all, to thank the Presidential Working Party, which, recommended the lowering, or rather the removal of the clusters, the subject clusters that was a hindrance, apparently, to the students joining the teaching fraternity. I think I've been lowered, and you can enroll in teachers training colleges regardless of the cluster subject that normally brought headache to many students. You can now enroll, and I see this as a great opportunity to students from Northeastern Province. So I urge every student from this region to enroll in teacher training colleges. I know from this region we have 2 teachers training colleges, Mandera teachers and Garissa teachers. So enroll. This is a very big opportunity for you. This is a diploma course. When you are out, you will be a hot cake. So I urge every student with a C stand from the secondary schools to come and join the teachers training colleges, and you will be a teacher of this country tomorrow.
Na tugithie na mbere ni ati aikari a Katani thini wa Athi River ni maruruganite na ni thutha wa makiria ma kware 50 iria makoragwo makirutira mawira mao gukorwo cikihingwo thengia wa kuhingia mawatho mothe maria NEMA makoretwo makimahe ni andu matoikaine. Muingi ucio ugite ati kware icio ni koragwo ikihe andu makiria ma 10,000 uboco wao aro muthenya na amwe na macio makongerera makauga ati turia nime nitwo tukoretwo tugikuruhania kuhinga kware ici na magakorwo magiteta ningi ni maabitha a borithi aria marauga ati ni marakorirwo magithukangia barabara iria mahuthagira gukorwo magithie thiini wa kware icio. Tumeshangaa na juzi kuona kware zinafungwa bila notice, zinafungwa bila sababu. Kware hazina makosa, hatujaambua makosa ya kware ni nini, lakini tunaona county inakuja na serikali, wanakuja na administration, wanakuja na polisi, wanakuja wanafungisha kware bila kutuambia sababu ya kufunga kware ni nini. Kwa hivyo tunauliza ya kwamba hizi kware zimekuwa zikioperate for more than 10 years. Tangu tuanze hizi kware, tulianza wakati wa Governor Mutua na zilikuweko, zimefanya over 10 years na hatujaikuwa tukifungua makware. Sasa tunauliza swali, hizi makware shida yake ni nini? Tunataka serikali ikuje clean, county government ituambie makosa ya kware ni nini na iko na mashida gani na iko na madhara gani. Serikali tunaomba kuuliza kwamba kama kware ziko na shida, si tunaitwa public participation. Idara ya wale wanahusika wanatuita, wanakuja tunafanya kama pamoja, tunajadiliana kware ziko na shida gani, tunaongea na kama ni mahali ya kurekebisha kuna makosa, inarekebishwa na kazi inaendelea. Kwale zimeajiri watu more than 10,000. Na sasa kama gavana wetu amekuja akakuta tumetulia huko. Tukilikuwa na gavana Mutua hajawahi tusumbua hata siku moja. Hiyo miaka yote more than 12 years tulikuwa tunakaa huko na amani. Mutua hajawahi tusumbua. Lakini tangu gavana huyu mpya ameingia, tumeanza kuona change. Tunasumbuliwa sana. Kware zinafaa kupatiwa ile mabarua inahitajika. Si kufunga not the option. Lango kwamba serikali account iangalie hiyo menendo ya Medho na ile pesa Medho alichukua hapa arudishe. Asante. Na rĩu tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe kũrora ũrĩ thĩinĩ wa metha itũ ya mathako marĩa tũkĩrĩ namo. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ timu ya bũrũri wa mũbira wa magũrũ mwena wa Nyarari Harambee Starlets rungu rwa Nyabara Beliden Odemba nĩ makorirwo kana maingĩrĩtie kambĩ-inĩ meharĩrĩria-inĩ ngumuthano cia gĩkombe kĩa AFCON ya airĩtu, na Starlets magakorwo magĩthima na hinya na Nyarari cia Cameroon Lioness tarĩki 22 bũrũri-inĩ wa Cameroon, na ningĩ gũkorwo magĩtarĩki 26 gũkũ Nairobi, gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Timu ya Small Simba ni timu ambayo imechipuka kutoka vitongojini tu, kwa sababu wale watoto wadogo ulikuwa unaangalia pale, wale watoto ambao wengi wao ni wanafunzi wanasoma, na aghalabu kutokana na labda kukaa shule pia, na mimi pia ni mwalimu pia nakaa na wao, nazungumza na wao mawili matatu hivi, kwamba ndio maana unaangalia hapa wanaona mwalimu anazungumza. Kama unakuwa kocha na wewe mwalimu anazungumza, amezungumza namna gani tushinde. Kwa hiyo game itakaa hivi, unaenda kung'ang'ana, lazima zoezi, zoezi ndio itatusaidia ili tuendelee kufanikiwa, tukiendelea kwenda mbele. 1,000 is just the money, just to motivate the team, and also the moment that the Safaricom Chapa Dimba has given these young girls the opportunity to showcase their talent. Today's winning is just this. We celebrate today. We finish today. We are going to start preparing from tomorrow. We don't have for the regionals. We don't have a break, and I know we are going to correct the mistake. The one goal that we have conceded, we are going to correct it in training. Nafurahia kipindi hiki cha Chapadimba na nashukuru nyinyi watu wa Chapadimba kwa
kuleta huu msaada yenye itatusaidia katika talenti zetu. Na timu cia Simba Small oro hamwe na Kisii Queens niyo ahotani thiini wa bitika cia Chapadiba thiini wa kaunti ya Kisii. Guku nao Victoria Academy makiyukia uhotani thiini wa kaunti ya Siaya. Simba Small maraumire thutha wa kuhitahitania kana guko makihititha makihahithia Ichuni FC na bao 3-1 na bitika iria irathakirwo kiharo-ini kia Sameta. Na kwa mwena wa Nyarari Queens marako makiyukia uhotani na bao 1-0. Tiriha mohoro ma mithako ni ati muthaki wa mupira wa tennis Novak Djokovic ni ahotanite ikereka-ini ria kana bitika-ini cia tennis bururi-ini wa USA na raia uyu wa bururi wa Serbia arakorirwo akihota Daniel Ved na habatano-ini ya muthia wa kuria arakorirwo akihotana na point 6-3 point 7-6 na 6-3 na agikorwo niwe muthaki mukuru muno kuhitana kana gukwa akihotana thiini wa bitika ici. Ulisema jina ni? Ngecokia ngatho kuri we mwiroreri witu ni gukorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa gĩkũnjũro kĩa mohoro. Nĩ ngatho mũno makiria na ndingĩrigwo nĩ gũcokeria ngatho producer wa gĩkũnjũro gĩkĩ ũgwĩtwo Job Mwakĩro hamwe na mwerekeri wakwa ũgwĩtwo Tabi na ningĩ mũhũri wa mbica ũgwĩtwo Desmond. Nĩ ngatho mũno makiria inyuothe mwatũma ũndũ ũyũ hanĩke ona Isaac. Asanteni sana. Niĩ tũgacemania na inyuĩ rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro bageria thaa 1. Koguo nĩ tũrokanĩra rũcio no ti ndai thayo na thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra ingĩ mwaki itiganĩte gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Rĩakwa njĩtagwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Ti ndai thayo, tũrokanĩra rũcio. Asante.